Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan Ramangi hakerdog ying jongpi. Bandang pan klan shushu ya kajing ya kon persha ya kajing pang klam COVID-19 Haribhoi district kabadai kawaini ki district kabalasa linshop tinge hagane kajing pang klam Haribhoi district congress committee hak pratri gubernur jilio arajar arpuwei kala pha ada dorkas show menteri rangba jong sarkar jilla Konrad Konggal Sangma ban kerpat ba sarkar jilla kadai ban penbiang ya shibun ki jingduna Haribhoi district hakum gani kapor baki borsen sharp district kidang peteng ban yakun ya kene ke jingpang khalam kabadkhat ya shibun ki mensem ba koridor Nagaliang Haribhoi District Congress Committee hapo kajingalam jong President uba Meral Bonds Aim bat Vice President uba George B Lingdo rengkat lang bat ki MDC kata uba Charles Marngar bat uba Balajit Rani lambat ki weide ki paradkhod kila lait ru ban IT yegani ka dorkas show menteri rangba lengba ka deputy commissioner ka Haribhoi District ka kongrosita M Kurba bakum ki board district kanduk pensngau syaka sarkar halor ki jingduna ki baka district kali ya kendo ha ka bayadai bat ka jingya khun thma persha yagani ka khlam jingpang COVID-19 bat kini ki benta ki ngalayo ban ya keren ha kani ka port ka banungkong ha ka bidai bat ka jing penkret na ka benta kamno ban penbiang ki lat jing sumar hapo ka district ka jungi khamtam ha ka bayadai bat ka nompo civil hospital ni supu ba haga distrik yo barok koi haduk mentangi don tang kanompo civil hospital kaban sumar ya gini ki covid patient kaban tang khat pratali gi thia bat na gini ki khat pratali gi thia ru nyim don ICU wa tang gawe gi thia kumbala bersutu ki ba long serious haga jing pang covid mla ban sumar ni kamtam gi blak poin ke kategori D lahap ban refar bi seselong bat ni siap na kapor sa kapor hadin malare far nang ni kidon sibun ki bula du no ngijing im siteng lenti mar kimyo ay kala jing sumar ki piang kena taka daw jing dawa na kalyang jungi adu ki por ki bala dep na pen sngoi kani bang ide bendon ki ICU facilities hapo kani ka nompo civil hospital ki jungi kenang bakan pensuk na ko benta ki patient aga ju ko por nyilalap ru habangi le jurip ya gijing duna jung ki staff kawi ni ki daw ki ba penlong bangim don dia ke ICU unit apa ke distrik ke jumi tamtam apa nongpok sebelum kita kumbala apa sutu benta berok sikat tu haswa covid kidon arngut ki anestesis kiban man kiban page nam taki ICU jumban kam ende iwe lara ana soselong kidon stang iwe ki hapan page ki general patient ki iwe de kidon ki iwe ki jingpang kidon ki bakha kelung bakam tata kabamut ba mdon ban atat kini ki staff ki kam kongsan apa ki ICU nomor kata ki ICU nong pok kamden ini gawe di isu gubernur kong gubang ila keren bari ben penbiang ini gilantik sumar kat pala agaju ko por kumbang ila keren na ko por sa ko por kum gejing pun kere na kumtaka third wave dan ne ka fourth wave ko bansawan na kaliang jong ko parti ke jong hiru ngilang panjur ya ka sarkar bandon ke covid hospital separate covid hospital ka kerpang apa ke distrik ke jungi ha ko bangila yo ni pej ru ya ketika MCH hospital kabudon apa umran aga bak sarkar lambaw chief minister kila dep pan penbena bak tata terus kan simti ban penbit penbiang jinun kam bobol kinai budin ni ganeru bakum ka parti ni banjur ya sarkar kumbang la jubudin adu stem ka dep bagani ka covid hospital ro hapo ka distrik jungi pamalo full fledged tang ban sumar gi covid patient kan yeng bat kan trikam angti hapo umran Haribhoi distrik ka baar ka bingi kren kabanta kri ban penbiang ya kini ki ambulans ki bandon bat ki ventilator support namar ni syam nakpor sa kapor ki babun ki nompang covid ki ba refar nang nena po ka distrik ki jung sa Shillong ki babun ki klat nang siteng lenti namar ki ambulans ki biang ya ki ventilator ban support ki babun bahakat banapo Shillong kila klat firma katang don kam ban yo ki ambulans kila kentu EDC insa simkia kaliang ke state government ru kila pen semua kila pen pau pen pek pen kini kuno penirap alor gani kabalai hakabide bat ka jing kersan ya kini ki community isolation center ki ba peniat da kini ki CCMC ni pen pau jing sungu ya ki dor barsenong na kaliang jong parti ke jungi
ni penpau gi semua ko terpang ye gi CCMC gi bun gi bala tristom nadu ke stem arjar apo hadu mentar kidon kini gi community isolation center ki ba kidor barsnong ki la penlong la ki de ki school la ki de gi dorbar bat gi semua pa kamlong ko basuk ban peniat ban pentelun ye gi jing don kam namar kata ni dawa ya ka sorka kumba kila kren haka meeting ke bang leji penduk nak por support bakin age financial support ban yaram ya kini ki CCMC ki ba kidon ki shnong kumno bakin pentelun ye gijing don kam ha ki tu ki community isolation center namar bangitip kawai ni kita gijing pur state ki positive haka jala gijing ki de gijing le home isolation apa gidon ki biyo positive ki pensa ying namar kata siying sistem kalau ngab bakin nom ya kendu bakin nom ya kren namar kata kani ke yabit nak puas ka puas namar ki babuni kilong ing long sem sisin bagi positif iwe la dah din sitio ke mate se ki iwe pat ki bahaying ki babun ki positif lo kani ke we ni kita dan mar kata la ban isolate namar kata ing happen dan kani kamut tang nam ta kani second wave ko bangidan kamut ru ida wajur kumno ba ka sarkar ka pengkre ka third wave ya ko fourth wave le se ka panangwan tang ba kisnong kinyo ka support na kalyang de sarkar nang ba kalong ke jingaram na ko banta jungki nalor kani susu layo bani kren ha ka bayidi bat kani ka jingdon jong ki community isolation center ki bandon ki cluster ka bomon kidon gisnong ki bomdon ki school kidon gisnong ki bomdon ki ying dorbar ki batikena ki ying banla ban pensa indon ang kinja cluster ko bersau santeli gisnong la ne lai teli gisnong ban penlong ka we community ka cluster community isolation center kan irap nam tek tu gisnong ru susu haga bede bat kani ke vaccination layo bani kran kumno banang kampen bha susu kenang ba ngin sutu kini ki badon hakarta ke khatpa do sau snem bani yo ketika kin hab ban register ilade bakin yo ke slot ke ki bakin la bani yo ya kani ketika dan dari kidon sibun ki pa no chong snong jungi ki bah kani karta ke khat sau adu khatpra adu sau ru ki pom nang ban register online tak mo tagide ban facilitate ru ban le offline kumbala ban sutu agi di kiski kumbar 4% kila reserve na ka benta kini ki ban le spot registration ndri kala bu tinge ye gi bu nam turu kat bikin napoi le se ki bawan ha ka spot registration kin pala di ka humut si ikin le ki tu pa dan mar ka tagide ban facilitate ru nang ba kin la ban yo ketika namar mi sutu kini ki bakat pra ru sau snem ru kidon sibun ki samla gi jungi ko ban ai vaccination la ni ketika dinamar ke jing duna jong kini ke company jing nak tahu ke mala ha ha ju ko pot ka we ne ki dau ke bakari ke jongi ni kendu mentah ha ju ko por ga jela ga jongi ru ke jing duna jong ka vaksin la ne ke ka dawai ke jing duna kat sabale kung kanuk sa mentala ngin le ha po umden menin kidon ki samla ke ye fun yang ki kwa ban ai vaccination ke we ni santa dala po yang tu ki ong umden dawai ke jing sang la fun apostal ke ngim don vaksin yin ai kumno dan mar kita gidon sibun ki beli thai thliru kero mata kani ni sutu kadi gejing ya gejala ke jung indre ki beli kat bala banwa di bilat gelenti naga parti ke jung ni dawa baga sarkar ke di ucim kya ban penbiang ni vaksin khamtam na ka menta ki ni kirta ki ba khat pra sau ha ke ju ko por manang perkhat nam ta that wi bangi sutu ladakan kita ai ki kelung ki kena kirta ke ba nadu barang kelung hadu kerta wa kan yu snem kalau ngejing sibun nomor kerta ngi mulong ki bala krek na ko benta jo keneru ha ko bede bat kawi pat ko benta kedi sepang gini ki nong belas ni ki driver ki nong song dukan ki nong kamai kali ki nong nya auto ki nong nya taksi ki nong nya sumo ki bomyo ban kamai ki ni kisni lalu ngejing duk ko kraw yeki kumno kin sahi ngasem tam gidon sibun gitip ki ba syong haji yingwai bai wai kin su bai wai ni kin thit ka bang gadi ayi ngasam ni ka kamai gaji kamdon dah kidong jing e nomor gidawa ya ka sarkar bagadi ban compensate kidi ban siu ya gitu ki jing tot kam ki jung ki ba kiladu ban kamai ha kini ki penai ki badon ka lockdown mangi sutu kan ni national disaster kat kum kan epidemic disease act kat praspa pandai penyu bat ka national disaster ke arjarsan hakaba ki jingerap habangila impose ya lockdown ka sarkar ka ben pejru kumno banyarap jing don kam hing hasem jingki kuno banyarap jing don kam jingki bo pliu boduk bo kerdu bo kamai bo belah na ikin yo eka
pisah ban kamai ban thiet ik jing don kam gi ki mar katangi dawajur baga sarkar kadai ban shim ya kilat kilti kumno ban penio kilat jing rap na ka ban ta gini kinong balas ni ki nong song dukan ki nong di waidong ki driver taksi ki driver sumo nam tagi jing jing ki ngi ketujur ba ngi dawai ka sarkar bagde ban pek mentangi sutu na kaliang jong sarkar pedeng kadon ka kani ka skim lembaga tuka Perdana Menteri PMGKAY Perdana Menteri Garib Kalian Anna Yojana kabade ban ayu ku khau begitu khat mentagi bayo yo tu khau di tang gitu gi badon ya kakat AY bagakat CEC like ni gitu kimio so bagi rak don sibun kini gi bom don kat do mentah itu kimio je ngarap i ga bangi dawa kalong ba ka sarkar ga di ban sim khia halor gani nadu mencem snem nagaliang jungi ga parti kongres ke jungi hapo legislative assembly hapo ingdor bar hawain la de kren ni gini hapo na mat cum snem arja arpo ba ka sarkar ga di bensim khia ila air ulung ba gijin thot gi MLA le san ba ga di bensim khia ban list down ya gi kerteng jong gitu ki longying ki bom don kat rishon makin yo kha susu na ka po support ngapun din bat mentar ni ai dawa ba ga so tenat tolong mendagesni abang nilai penduk ya deputy commissioner lapan semua ngi bagi sarkar kala chef ni gini ja jumun bakala betha ba ka sarkar lembaga public distribution system lembaga supply department bikin chef ni gini kerteng di bom pendudukan nang makin lak ben pek jelak jingrap ni dokumen ba gini jingai persang na kapor bagi jing dawa gi ngiru bagala sedang ben urlong na kabenta gi jing don kam jong gini gilonging long sem bakin yo ya unu khau nang bakalong gi jing kersan na kabenta jong kiru haka bedi bat kuwi ni ki section ki bakongsan ki bahadu kata-kata ke bedi bat ke jing yakun ya kene ka klam jung covid-19 bat kumjuru na ka benta kumno ban pentikna bagi lat jung ka ka khia kin poi sedu pat bedi ki asha kini ki asha kini ki bak tres tom hadu kata-kata ki badu thia dem ki pelut ki sengi ka po ke jung ki kumno nalor ban yakun yu covid ban buddin ban le contact tracing ban bani kendu itu bayo positif ke isolate dia ban ai dawai pun kata ter bat kiwi di kam ki le ke bagi jule lagi pun wo mensuan ningi i kadon ka jing duna jing penbiang di don kam gitu ki khamtam ha ke beli jing siu gitu ki ni dawa ban i kendu ke sarkar nalor gitu ki insentif ke bagi juyo na ka por sa por ki insentif ke bagi juyo na ka state government dan na ka central government nalor gitu ka sarkar gede perkhat kerpang kadai ban yarap la kamung no minimum 1000 sibnai hagne ko por covid kata di jing dawa gitu ni yaki asya bagi dia ban 1000 sibnai hak por covid kum kenja anorium di jing ai kerpang di jing ai sungu nam ta jing tristom gitu kin ban ngisutu ba ka kam ko ko khia do kata ta yaki ban ni scam ko sarkar kan sapriang di jing susu nalor ganis ka benta kami kira nadi halor ganik MG and RGE ngisutu ba ka sarkar ka ailat bagi ni skim MG and RGA ka di skim job card ka bagi sya ban penyak ki sinong ki thau pen ringi sutu ka material komponen ka di ka bala sa bun klur kan ka ki sinong ki don bun ki vendor ki sinong ki mlak ju ban penyak ka kam lada ki ailat menta ban tre ka kam job card dan MG and RGA ru lada ngimyo tiar ki hardware ki khang ka material komponen pin penlak ya ke in pentri kam susu di tangga taru bah kapur covid bah kapom di kapur covid dulu ke material komponen ke susu bah dan ini kedon gaji ke bajan kamtam mentah kapur covid lagi jenjar bobun ki vendor ki jongi ki lalenyar nomor kimio ya kene ke material komponen ban siu sya kitu gidukan bagi la sim ya ki tiar kitar kum simen kum narok kum ki mau kum ta ta ini kentu ko sarkar kin sim khia lor kani bat ini scam bagi ni jing persang gejungi nakaliang dong Garib Hoi District Congress Committee ba ka sarkar kan yo smo banginom song thaj ban budin kum ka way na ki responsible political party hapo gajala gejungi ha ka bangin hap ban yakun bangi kwa ba ka sur jong poj ba kan poy ki tendong skor coba sarkar ba kan yo smo ya gini gijing ki babun nang ba kan long gijing mentoy nang tong poj ba ba da geju ko por ni smo ban ai ko beli kerpang na ka banta ki frontline worker ki jumi ki health worker ki jumi ki doktor ki nurse ki police department ki nomtre po district administration parok ki bodon ya ki jing tristom kram sange ki CCMC ki rang ba snong jumi ki buju ai jing trilang na ko por
nakaliang ke parti ke jungi ki pokir yang yaki ba kinang yo komet ko ko kya beliau nang kerku yaki ba ingi scam ba nakaliang ke sokar kin sepen senjur suki yaki ni kijing perking nang bagi pajak go bun jungi kin la ban im ban kamai ban kanji kum go julong nang ba ingi scam ba beli bun don rangkat ginduai beli kendra nyarap nang taji nambar Nolor juga jing dawa nak benta ban ai compensation dan ni bai ski nak benta kiba bela nak benta kiba syong dukan nak benta kiba nyak kali ya buruk ke jing tok kepang nak benta gi nomrep namar kum ke district hibro ko ngila yi ya ke jing tinjar gi nomrep jungi hak ni gi kinjat yo abalawan ke lockdown hapo ke district baru ke lockdown hapo ke nomba shillong ke jungi bat tutang nilai i bawa babun ba ki jur la shu sab babun ba ki jur la shu berat kai hamadan benak bentak ginong grab labu kini kijing dawa ko kerpang ba pidi pen ai kanu kanu ke jingrap na ko bentak ginong grab har ni ko mak kuman ban biak si sisin na ke ke ba i mudi jungi bat i presiden jungi lo kini ka jing persyang mata ban sim me gini gelong yeng ki bampat yo ya ki ration card di ke way na ki thong jungi kum ko parti da do macam senang kalau sisa kerjing job nak bentak ke parti bak kerjing mentoy nak bentak itu kilong yang losam ki ukli ki bom sim layo eknu nu galat bijing rap khamtam habai di ko khawushan hagri kesem ko ladap mandalai itu kijing di pai ba ila tho kum kmle kum ko parti nglai kren bat hapo ka assembly nglai kren bat kolong ki ke pasutunat pan na kaliang sukan dia klap priang ban menta kat ku bijing pentip UDC astang ban sim kerte ya barok kilong yang ki ba dan karusya. Kalau kita kerpat lagi Pak Iba makin mi syakman, makin sibuk dengan kekabu. Hamtam makin pej yang kipara lungi longsam, hamtam lembah juga nak sukses nong GBA kijungi, man pun pej lem. Ya kita gibeduk kibasya kibupli kibamyo jingeram makin wan syakman makin register makin ai kertek. Man namar beipor itimit bah, simbi ini knyat sengi bang sarkar kebu, nak pementaban pendung kerteng kepang ya gini kilongi longsam. Makin dia kumban ban biang. Hamtam la dangi kwa ban pen khie biang ni ka kamai keji lam nu hendiat mesat kat bagi jiyo lembah ke jokka kumbalai sepak pro tengka ke bisa ke sakut ha ke jela ba kowe bat kani lalong kumbalai sistem tam mentah maki bun ba ki visi jungi kim simla yo ya kani ke bai menteri bat kumo piso thu hi lai sepak pro duna kamdei ke bisa ke bare bat kani kala pen sakut lut iki kam jokka jungi bat nang ni sekmat dan ngimla ban pen kliu ut ya kani karena wan cucu kejimban kiai kilung yang sam ki bamyo kamai na gamenta ki tu beduk ki basya bakam tam ki beli ki longkumi ki jungi ki baju la banio si sama izin kamai na kani askim jokkan kini ji kerpat tam ki ji pen kre ki jungi na gamenta kata